tutubikiranye timwe n'urugambo ngabakaza abakozi ba radio n'abashomesa b'inorugambo atari no zagambiswa I keep secrets for people yejo nangwa katubireke hat katulete side B okay to the side B aza go tuli live Facebook page yitu iwashikuruzaho searching Radio West 100.2 FM na hanyuma liking no isha kureba videos turatekeho no isha kureba posts turatekeho and put your reaction nangwe natya kureba bamwe batandikire mwana natyangu omuzire ahi akarabi ngo areba abana bayikarama atekine kipapuro nubwo aratagambire areba undije mujati ugumpanda ngo arasakuje kuri yabisa heka yanje ngene ngo bakabina abana bashatu amukazi yareba abana beye bayagumara mweta twonka kurujirira aba bana bitu no butwokorora ti no turenda kuja korara twayihamu umuro bashatu ati mwene tukorese atezo ni za rose bije bajanze ngo yamugambira mujati mwene umucyara abana bitu ko turabareba ko bakaba bakuzire kunkanere bamwe n'ugutibine future narabarabona kamangu bobona ni rose akagera ati nyoko kundabareba yoshino kimanye tamo mwana rose namangu nabaza kuteka ndo basa kutandika urukureba umwana oje tkonkana twaturogo mwana taruga but people change abari nko all of a sudden a changing abo mwana wobujunanizo bari mamugabo wokuja ngori ya Ivan Murunje no yabari mutabani wa Murunje umusinzi owaka konkati ne bishop shokana shikopo ndahamye ngo cyo tikiriyo kandi rero basigaye Ivan you can surprise the people mubahurire ngo ndikano chigamba chino bandahereza tichorenga amahembe geni hati mwene kuyahise ubwire ngo yagambira mukazi yamagira ati mwene umucyara itwereka tweterereze urufu yitu yanyensya aba bana ngo kuturya hampati no mwana muri yabo rije kutukorera urufu amugambira ati naryari abana kutulifuka baryatane kabaguze ibintu byitu ngene twempore katwetebekanise yamagira ati ngene bagura amashanduku gabari batebekanise urufu rwabo batarebeka kuba izo aryo urufu yagira ati kandi aba bana nabwo ndamanyangu tibaribona capacity yo kutebekanisa urufu rwitu kugira ngo bundi mwe batagira cyabura abo nitwore budget endeza kubaga urufu rwanje nibi izo bakabashandwa bazimira ibirungo inyanya no gutunguru naci nemutwarabi obuhunga byona 50 kilograms emizinda emizinda yeshongoro byo koshongora urufu ebyo byona bakaye budget yinjira bene bagure shanduko zabezi ibiri zirashana abana babo bari waho bakazigura ninga bakazishashura ibaru kuzugura just in case bakazigura bazireta abato bazita mukashona Jesus sika cyabaje bazita yoko ngo budget yibakozire baje yamugira ati mwami na mucyara mwene kuko abarazisama baraganira yamugira ati kugira ngo kundi kutanga kufuka utari hendeka budget yo ni twakora tuje tukore imfu zirashana orufo rujyakorera kundi kora intanga kufa orufo rujyakorera rujya baroshana ni orufo rwo ryankorera wakiziga bakwata budget yesente ziba ikashimanye byonde biryaho yakwata budget ngo yigura hashanduko yo mucyara we yamagira ati ubu twatikateka ngo orufo rwawe ruryakogwaho miliyoni 3 lebe zawe nziza otari hende ko tari burabura atkandi mushanduko yagira ati nanye cyo kubaho bunika kutanga kwanganga nandi yo mwana akabashanduko yebera hwe nguzi